İnamraq gülürüm bilen İlhanınıp naşam yağsın Gece gündüz sen oyunda Jürek şirgini çeksen Kalem ağan çağdı kulumğa Sen ilhamım gülüp gelsen Uşaqlıqda bölüp dilimi Gel cananım gülüp kelginəm O qava salın içimni Gel cananım gülüp kelginəm Uşaqlıqda bölüp dilimi Gel cananım gülüp kelginəm O qava salın içimni Gel cananım gülüp kelginəm Hürmetlik tamaşbullar, bugünkü konsertimizde eşitmegen Tahircan İmincanov, Nilufar Muhtarova ve mush kızımızın naqsi usluyuna pegen bizning Ismagulova Dilnaz. Belli Tobi, merhamet. Bir çavaqla olsa qattiqroq. Hammalarga rahmat. Merhamet. Yaxshi rahmat. Bek yakınlık avazı, tılsım dünya dil sazı, peri kebi kızcağının talantıdın el razı. Sahnede Kazakistan icadi yaşlarının, Ças Yunuk Zvyoz Cumhuriyetlik konkursunun laureatı, Dostlar Şangırağı, Milletler Medeniyeti ve Senetli Yaşlar Forumunun, Stan Zvizdoy Tele konkursunun diplomantı, Almhan konsertlik programımızın baş kahramanı Gülsenem Meşurova. Merhamet.
mehmonlar, ustozlar, mo'mi buvilar cho'ngab cho'ngdadilar va barliq mening konsertimni qo'llab-quvvatlab kelguchi xalqim mening xush kelibsizlar. Rahmat. Andiki naqsham Seg'inning so'zi va muzikasi Abduhad akam Islomovning. Urg'ub pishib oqqan elim
Sözü Irshad Asmetovning, muzikasi Rizoydin Seyitovning. Naqsham mening naqsham. Sahnada yosh talant egasi Adilam Zaynabdin. Assalamu alaykum, hürmetli tomoshabinlar. Mushu birinchidan singlim Gulsanamni cho'ng qutuq bilan chin qalbimdan tabriklayman. Gulsanamga uzoq umr, tan salomatlik va ijodiy utuqlar tilayman va ustozimiz Sarin Yusupovga rahmatimizni aytamiz. Biz çıkanımız çalışamaydı mı? Sonra.
Ecdatlardan miras kalan ahanglarını yanrıtıp, meftun kılıp bulbulunu hem subhi tangda sayritıp, çıkıp geler sahnimizge aşık meşik kız jigit, ruhi ozuk ada kılıp kömüllerini yayrıtıp, avazları bek yakınlık dıllarga aram birer, menevi ozuk bar jürek tarını çeker, küylüsü ger muhabbetini okşap bir cüp akkuşka, Leyli bilen Mecnun kebi söygünü bayan eder. İcra kılsın duet yayra kömüllerini çarılap, gazel küydün töksün çaşka hemimizgi begışlap, avazları eksiz ada bolsun herdem utukta, hoş edep tamaşbın karşıyla alkışlap. Sahnede Azamat Abdurrahmanov Ve Nasima Şamayeva, duet yayra. Men akşam ne itmayman, ündirunga girmeyman. Men akşam ne itmayman, ündirunga girmeyman. Bili bili yarım nemen can, bili bili yarım nemen can. Yarım yalğız yatqandı, eri yerge batqandı. Yarım yalğız yatqandı, eri yerge batqandı. Bili bili yarım nemen can, bili bili yarım nemen can. Bizden boyu bek rahe, ben yapmaymen özem yar. Bizden boyu bek rahe, ben yapmaymen özem yar. Bili bili yarım nemen can, bili bili yarım nemen can. Romalını versem çok, belki bakla bilsem çok. Romalını versem çok, belki bakla bilsem çok. Bili bili yarım nemen can, bili bili yarım nemen can, bili bili yarım nemen can, bili bili yarım nemen can. Bakşan, sen şu deki bir makal bağı Uygurlarda. 100 tengen boğuça 100 dostun bosun degen. Aşağı kana şu. Durus, ben onu bana düşünmem bu. Mesela 100 ağinan 100 dostum. 100 dostun 2 tengeden 200 tengen onu senin degine. Maşa dost degen sizni özümün depene kana düşünse. Dost degen narsa bana düşünmem bu men. Dost degen nem gerek? Dost degen 30 oğul talpa bilen uy kirip de yeydigan gerek. 30 oğul degen narsa ağin degen narsa uyonda qondigani hech kim bo'lmagan ağinan chaqirsa qonsa. Xo'sh. Dostning eng kerak yeri g'iqqida mas bo'lganda yulab turadigan dost kerak degine. Yakın akşam bir kere etmep dikende sen bana hemrah olup cinim dostum yölegen kık bolganda cinim точно точно. O nakşının sözü muzikası meniki o, men yazgan o. Sen yazgan mı? O nakşını men ayalımı yazsam, bu Mihrat ağaylarga düşürdü degine. Kim o? Mihrat Ahmetov, nakşı dostumçu. Vay az görse, жүргүнө, nakşı dostum Mihrat Ahmetov. Çabuk. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun men o'sha Gulsanam sonimizning cho'ng konsert bo'layotganiga bek xursandman.
Kelajakda mushu qizimizni cho'ng sahnada ko'rishga umid qilaman ham tilayman. Marhamat mushu Gulsanamga da do'stim degan narsani ijro qilib bermayman sizga. Masalan, hayatımın yerimi senin dostum, küçüğümden özgen cinim dostum. Hayatımın yerimi senin dostum, küçüğümden özgen cinim dostum. Sen bana hebra olup yakın dostum, yürüyen çıkılganda cinim dostum. Sen bana hebra olup cinim dostum, yürüyen çıkılganda yakın dostum. Kadir kıymetimiz bolsun, dostluğumuz mengü kalsın. Boşanlık meşreplerde oynap gülüp, gönüllerge şadlık olsun. Kadir kıymetimiz bolsun, dostluğumuz mengü kalsın. Boşanlık meşreplerde oynap gülüp, gönüllerge şadlık olsun. Armalağa sen bilen yitip geldim, soğunu sen bilen görüp geldim. Armalağa sen bilen yitip geldim, soğunu sen bilen görüp geldim. Dostum fikrimiz üçün cinim dostum, nakşan bilen bir sana yanrap geldim. Dostum fikrimiz üçün cinim dostum, nakşan bilen bir sana yanrap geldim. Her ümmetimiz bolsun, dostluğumuz mengü olsun. Boşanlık meşreplerde oynap gülüp, gönüllerge şadlık olsun. Kadir kıymetimiz olsun, dostluğumuz mengü olsun. Boşanlık meşreplerde oynap gülüp, gönüllerge şadlık olsun. Kadir kıymetimiz bolsun, dostluğumuz mengü kalsın. Boşanlık meşreplerde oynap gülüp, gönüllerge şadlık olsun. Kadir kıymetimiz bolsun, dostluğumuz mengü kalsın. Boşanlık meşreplerde oynap gülüp, gönüllerge şadlık olsun. Бақытжан, Ha? sen musu қазақ тілін yaxshi tushunamsan? Обижаешь, братан? Ya sözlemegende bak o konkretini söyleme degene mi? Dürüst Baqatjan, қазақ тілі bizniki hürmetlik, etibarlıq dövlət dilimiz. Қазақ тілini bilish her bir қазақстандықтың pərzi. Vo. Ende da bolsa itkana Daniel. Mesela künni Қазақша ne deydi? Күн, Nur neço? нұр, Nan neço? нан, Gıdama? Ay neço? ай. Gıdama? Bizden qara. Muşu Қазақ tili bilen Uyghur tili bir-biriga şundaq yaqin bo'lib keldi so'zlari. Bu ikki qarindosh bir-biri bilan so'zlashganda period nom kerak yo'q. Dürüst deysiz Baqatjan, bizning Uyg'urlar o'rischa shunday erkin so'zlaydigina. Shundaqmi? İşensanız ko'p bakın, bizning kichik yulduzimiz Gulsanam qizimiz o'tagan tomoshabinlarga rus tilida va qozoq tilida qatnashishni havola qildi. Borodino, Knyaz Igor operasidan uzunda naqsha ulita. Sahnede Gülsenem Maşuro. Bir çavakla bolsun. Çavakla bolsun. Улетай на крыльях ветра, такой родной песня наша. Туда, где мы тебя забудем,
Kürşat Esmetov'ның, muzikasi Rızaydın Seyitовның, Nakşa Balılığın. Sahnede Renegül Emincanova. Atanam bəxtim minəm, şuna yoxdur təşviş xəmən, əzgiləmən oynab gülümən. Gələcəkdə bilim elib, var küçümni işqa salıb, xalqım üçün xidmət qilmən. Gələcəkdə bilim elib, var küçümni işqa salıb, xalqım üçün xidmət qilmən. Balalığım, ey sılı çayığım, beni soğumaz yeşil beyğim, şad bahtiyar öter her günüm. Balalığım, nakşa sazım, ama daim kılıp tazım, gök eder avazim ünüm. Balalığım, nakşa sazım, ama daim kılıp tazım, gök eder avazim ünüm. Dostlar bilen görüşkende, otuqlarga erişkende, qoşuluqdan geyrab ketaman. Arzum köptür mende, oqib ösüp yetilgende, argunumga çoqum yetaman. Arzum köptür mende, oqib ösüp yetilgende, argunumga çoqum yetaman. Balalığım, ey sılı çayığım, beni soğumaz yeşil beyğim, şad bahtiyar öter her günüm. Balalığım, nakşa sazım, ama daim kılıp tazım, gök eder avazim ünüm. Balalığım, nakşa sazım, ama daim kılıp tazım, gök eder avazim ünüm. Balalığım, ey sılı çayığım, beni soğumaz yeşil beyğim, şad bahtiyar öter her günüm. Balalığım, nakşa sazım, ama daim kılıp tazım, gök eder avazim ünüm. Balalığım, nakşa sazım, ama daim kılıp tazım, gök eder avazim ünüm. Gök eder avazim ünüm. Hay boldu kötüremeydi. Hürmetli mallar şu bugünkü Seher'in hakkımızın şagirtleri karsam uzanıp görüyorlar kançak ballar. Bu Renegül kızımız 7 yaş. Ama Seher'in hakkımın şagirtleri karab bir ilhamın ki bir şehir çıkarganım anlat bekinlara. Uşak balalar oluşuptu yenanga. Ular kaçan çoğun bolup eskatıdı jenanga. Ustazlığın yaraştı bugün tolgan yişingda. Şagirt yıldız bolğuça çeçin kalmaz beşingda da koyan. Seher'in hakkım özü kaydı. Seher'in hakkım tanıp kalmışsa Seher'in hakkım. Kaydı mı? Ha Seher'in hakkım ne?
Bu Renegül kızımız 7 yaş. Bunun da küçüğü tamamda mı? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Kelgan qadamlarga nur yog'sin. Men endi Ranagul qizim 7 yoshda bo'lsa, undan kichiklarim bor. 1 yosh, 2 yosh, 3 yosh, 4 yosh. Ular texi mayaqda grimer qilib o'tirdi. Biroq mashada albatta chaqchaq 5 yoshli qizim bor. Qaqarova Shahsanam degan. Babusman, marhamat. Siz qaysi naqsh aytibsiz? Маленькие водницы. Aldinglarmi? Qattiq chavachalsizlar jumon. Mana Ко мне пришла подружка Кристина хохотушка, и я ей предложила: давай заглянем в шкаф. Там много платьев модных, для нас с тобой пригодных. Жакеты есть, береты и к ним прозрачный шарф. Там много платьев модных, для нас с тобой пригодных. Жакеты есть, береты и к ним прозрачный шарф. Кристинке не терпелось, примерить ей хотелось те туфельки на тонких и толстых каблучках. И я не отставала, у зеркала стояла, нежно накрошена с помадой на губах. И я не отставала, у зеркала стояла, нежно накрошена с помадой на губах. Мечтаем мы с Кристиной скорее подрасти нам. И все, что нас от мамы, пришлось бы в пору нам. Святое слово мода в любое время года. Она важна для настоящих дам. Святое слово мода в любое время года. Она важна для настоящих дам. Mana hurmatli aziz tomoshabinlar, bizning Aziya Plus studiyasi boshqa yoshlar bolalarimizni tarbiyalab sahnaga chiqyapmiz. Marhamat, boshqa talantli bolalar bo'lsa, bizning studiyaga kelinglar, bizning ishimiz sizlar uchun har doim ochiq. Endi hurmatli mehmonlar, tomoshabinlarga chiqinglar. Buni bizning Aziya Plus studiyasining shogirdlari faqat o'rischa, qozoqcha, uyg'urcha emas, balki chet el tillarini ham bobaga yetkazib ketadi. Ishonsangiz, o'zinglar olib beringlar. Sahnada Anvar Sarbayev, Ilhom Yusupov. Marhamat. I feel so unsure if I take your hand and lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes calls to mind the silver screen, and only it said goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm, though it's easy to pretend. I know you're not fool. Should've known better than to did a friend and waste the chance that I'd be given. So we're never gonna dance again. So we'll dance with you. Oh.
was a heart and mind. Ignorance is kind. There's no comfort in the truth. Pain is all you'll find. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm, so it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend and waste a chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Never without your love. Tonight the music seems so loud. I wish that we could lose this crowd. Maybe it's better this way. We touch each other with the things we want to say. We could have been so good together. We could have lived this dance forever. But now it's gonna dance with me. Please stay. And I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no return, so it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend and waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Oh. What you did so wrong, that you had to leave me alone. Kene merhamet, sakında Yunuscan Ayupov, Sultan Korgan kızları. Merhamet. Ko'ngli ochiq mehmon do'st Sulton qo'rg'on bilsiniz inoqlig'i yarashgan shu yurtda bo'lsiniz aqlingiz lol bo'ldi parizotlar vasliga go'zalaning makoni Sulton qo'rg'on aslida go'zalaning makoni Sulton qo'rg'on aslida Sulton qo'rg'on aslida Sumbul çaşlı karam kaş Çaknap durar gözleri Bir-birinden çıraylı Sultan Korgan kızları Güzelenin gözleri Sultan Korgan kızları Şirin güzel tursunay Melike bostan mehray Şirin güzel tursunay Melike bostan mehray Kalahanın evladı Hüsnü Hudi dolunay Şov cananlar oynasın Ben akşamını yağırtay Şov cananlar oynasın Ben akşamını yağırtay Ben akşamını yağırtay Sumbul çaşlı karam kaş Çaknap durar gözleri Bir-birinden çıraylı Sultan Korgan kızları Güzelenin gözleri Sultan Korgan kızları
Sumbul çaşlı karam kaş çaknap durar gözleri Bir-birinden çıraylı Sultan kurgan kızları Güzelenin gözleri Sultan kurgan kızları Sumbul çaşlı karam kaş çaknap durar gözleri Bir-birinden çıraylı Sultan kurgan kızları Sumbul çaşlı karam kaş çaknap durar gözleri Bir-birinden çıraylı Sultan kurgan kızları Güzelenin gözleri Sultan kurgan Güzelenin gözleri Sultan kurgan kızları Kınayımsa, hürmetli tomoshabinlar, konsertimizni davomlashtiramiz. Yana sahnimizda bizdagi yosh yulduzimiz Gulsanam Mashurova. Noro'z, marhamat.
Бақчан, sen мұшы білемсі? Италияның нақшылары орыс тілі яман оқшайды. Шындақ ма? Bir nasıl bakıyor? Мы бандито, пистолето, стрелянто, убиванто деп bir nasıl bakıyor? Бір нақшы ба ғой? Бір майк типаға адам тоғылық ба ғой? Бір майк типаға. Қандақта алқи? Алқи. Мына Jamaica деген нақшы ба ғой алқи? Майканың хозяйсын іздеп жүрген. Бақчан, Jamaica емес, Jamaica. Jamaica демесі. Бақчан, сенің тілін кәміген білен, біздің шында ұйғыр балалары ба, итальянчы нақшыны құдды бір өзінің ана тілі еткен айтты дегіне. Білме. О балның ісімі Имран, фамилиясы Иминжанов. Италиян нақшысы. О соле мио. Сахнада İmran Emincanов. Hoşçakalın merhaba. Бол. Яшы тапсы. Che bella cosa, aveggiana rosa, un'aria serena, dopo una tempesta, per l'aria fresca, pariggiana festa. Che bella cosa, una giornata al sole. Giornata al sole, che bello in ma sole mio, stai in fronte a te. Oh sole mio, stai in fronte a te, stai in fronte a te. Quando fa notte, il sole se ne scende, ma venne come una malinconia sotto finestra, togliere staria. Quando fa notte, sole se ne scende. Oh sole mio, stai in fronte a te, stai in fronte a te. Rahmat. Keyingi naqshamni anılarga bag'ishlayman. Marhamat. Düşlerde ana devretken
Sözü halkның muzikası Rızaydın Seyitovның, naqsha Jinim Allah. Sahnede Muhit To'xtaxonov. Abi kıpıldı mı? Abi kıpıldı mı? Kılma hiç kaçak kilemez. Yaxshi, o'ng'aylik. Normal. O'ng'aylik. Bir görüp seni yarım, kalmadı benim halim. Bir baksançı sen yarım, canım Allah, tan buluptur ahvalim. Bir baksançı sen yarım, canım Allah, tan buluptur ahvalim. Ayrılıp bakmaydı, yar kayırılıp bakmaydı. Ayrılıp bakmaydı, yar kayırılıp bakmaydı. Yar kayırılıp bakanda bir talığı yakmaydı. Yar kayırılıp bakanda bir talığı yakmaydı. Başımızı attınız, bizi taşlap kettiniz. Yok mudur Hudayınız, canım Allah, meni zarqa şattınız. Yok mudur Hudayınız, canım Allah, meni zarqa şattınız. Ayrılıp bakmaydı, yar kayırılıp bakmaydı. Ayrılıp bakmaydı, yar kayırılıp bakmaydı. Yar kayırılıp bakanda bir talığı yakmaydı. Yar kayırılıp bakanda bir talığı yakmaydı. Başım qarası üzge, kishi söz berdim o sizge. Kishi söz berse bergendu, yamanlık qilmadim sizge. Kishi söz berse bergendu, yamanlık qilmadim sizge. Ayrılıp bakmaydı, yar qayırılıp bakmaydı. Ayrılıp bakmaydı, yar qayırılıp bakmaydı. Yar qayırılıp bakanda bir talığı yakmaydı. Yar qayırılıp bakanda bir talığı yakmaydı. Yar qayırılıp bakanda bir talığı yakmaydı. Yar qayırılıp bakanda canım Allah, bir talığı yakmaydı. Rahmat. Болградда болып өткен халықара маленькие звездочки 2006 конкурсының лауреаты. Голливуд 2007 дүнияви ijrochilar konkursining 3 oltin, 2 kumush medalining sohibi Anastasiya Stachenko qarshilanglar. Marhamat.
сағынышым сен менің дүние-ай сырларындай мөлдіріп туғанындай сағындым сен ай атамекен-ай армандаған күндер-ай жұлдыз аққан түндер-ай өзім куә өмірде күндер өтті күндер-ай атамекен-ай ғажап атамекен ғаламат дос саған тағдырымыз аманат қымбаттай даламыздай сымбатынымыздай айналдым сен ай атамекен-ай жүрегі жырымыздай айналдым сен ай атамекен-ай армандаған түндер-ай жұлдыз аққан түндер-ай өзім куә өмірде күндер өтті атамекен-ай Добрый вечер. Во все времена у всех народов мира существовала преемственность поколений. И сегодня я бы хотела подарить Гульсанам песню, которую написала моя бабушка и которую я исполняла в детстве. Она называется «Волшебный цветок». Я думаю, что Гульсанам, эта частичка моего творчества, поможет в ее творческом пути. Я уверена, что она исполнит ее достойно. С праздником, Гульсанам! Спасибо! Бақытжан, мұш ilkina мұш адамlar үшін, инсанlar үшін дүниеде үш қымбат нәрсе бар. Неме ол деп бақ? Білме? O su, nan, hava. Dürüst. Dürüst mü? Ama şu insanlar için üç kıymet insanlar var. Kimler işte bak. Onu bilmesek iyat bola. O biz için kıymet kadirde boğan atımız, anamız hem ustaz. Dürüst. Endi Gülsenem kızımız bu insanların kadirletine koymay, belki özün nakışları küleydi. Şundak mı? Bir anılgın batıda aşı nakışlarını. Selamez bütkül tamaş bilan anısı buldu. Kene beraber sahnede yana Gülsenem Maşurova. Nasıl Ali? Beraber. Mehribanim, güzelcim, akıl, mehru, insafım, terbiye,
А теперь песня «Мамино сердце». Эту песню я посвящаю всем мамам. Все мои самые светлые сны в радуге звезды, легенды и храмы были как в зеркале отражены в ясных глазах моей мамы. Ты меня за руку в мир привела, ласково чуть подтолкнула ладонью и на пути моем солнце зажгла, что называют любовью. Мамино сердце, хрустальная чаша, вечной тревоги и ласки полно. Мамино сердце бьется все чаще, чаще. Как сделать, чтоб никогда не разбилось оно? Ты отличать научила меня зло от добра под любою одеждой и начинать утро каждого дня с веры, любви и надежды. В мыслях к тебе прихожу я всегда, вновь обращаясь к тебе за советом. Пусть в темноте я дрожу иногда, путь ты укажешь мне к свету. Мамино сердце, хрустальная чаша, вечной тревоги и ласки полно. Мамино сердце бьется все чаще, чаще. Как сделать, чтоб никогда не разбилось оно? Мамино сердце. Мамино сердце, как же сберечь мне его? Мамино сердце, хрустальная чаша, вечной тревоги и ласки полно. Мамино сердце бьется все чаще, чаще. Как сделать, чтоб никогда не разбилось оно? Как сделать, чтоб никогда не разбилось оно?
Şagird üçün təlim bergen, qadirlikdir ustazı, bu pelige ilip gelgen. Ustazımdın ben razı. Ben söyümlük ustazım, icadi ve kompozitör Səhərdin Akam Yusupovni sahneye çıkıp bir nakşa etip berişini kalgan bular idim. Qani, karşı alaylı. Әнді сәнідік тыңлаға ұйғыр Пәрзент намлық ең нақшыны хавал қылмақшыма рахмет. Mən seni biləmədim, kim senden sorap kaldı, mumga tolgan közümge gumanda karap kaldı. Mumga tolgan közümge gumanda karap kaldı. Ben Uygur perzentimen, Oğuz Han evlatları özüge yetip aşar gururi feryatları. Özüge yetip aşar gururi feryatları. Men Uygur perzentimen, Yusuf Mahmud'la bulan, mum üyümdek pidimi, küyüm 12 mukam. Mum üyümdek pidimi, küyüm 12 mukam. Ettinim babi payan, Asya'nın kindigi, Kuçuluğa verip selbil, Uygurlanın kimligin. Men Uygur perzentimen, Oğuz Han evlatları özüge yetip aşar gururi feryatları. Özüge yetip aşar gururi feryatları. Gururi feryatları. Rahmet, müzikisi Rıza Aydın'ınki, sözü Dolkun Yasin'inki. Bu nakşa birinci ketme etip oturdu. Rahmet size. Endi men biyege Jenning en yaxshi ko'rdigan izchil mening birinchi shogirdim, Tashkentdan talla yurib ip kelgan shogirdim Nuriddin Gaziyev degan yigitni bilmaydiganlar bo'lmasa kerak hozirgi kunda. Oxirgi naqshlari Qari ko'z, undan keyin Uyg'urcha,
Бәшқаға шындақ әмміз хитқа алынып атқан нақшыларынікі авторымы өзі мә өлеменкі бүгін ұйғырчка деген нақшы ет бірді. Қені мәрхамет қарсы алайлы. Ассаламу алейкум. Вечер добрый. Уйгурочки, танцуем! Живу я на востоке, где холода вовсе нет, где девушки-уйгурки танцуют лучше всех. И вот она одна, прекраснее, чем луна, а может быть она станцует для меня. И вот она одна, прекраснее, чем луна, а может быть она станцует для меня. Танцуй, танцуй, уйгурка, танцуй, но для меня. Влюблен я без ума в твои черные глаза. Танцуй, танцуй, уйгурка, танцуй, но для меня. Влюблен я без ума в твои черные глаза. Волосы по пояс, в общем стройный стан. В глазах ее тону я, как будто снова пьян. Как лепестки розы, губы у нее. И хватит ли мне смелости пригласить ее? Как лепестки розы, губы у нее. И хватит ли мне смелости пригласить ее? Танцуй, танцуй, уйгурка, танцуй, но для меня. Влюблен я без ума в твои черные глаза. Танцуй, танцуй, уйгурка, танцуй, но для меня. Влюблен я без ума в твои черные глаза. Танцуй, танцуй, уйгурка, танцуй, но для меня. Влюблен я без ума в твои черные глаза. Танцуй, танцуй, уйгурка, танцуй, но для меня. Влюблен я без ума в твои черные глаза. Танцуй, танцуй, уйгурка, танцуй, но для меня. Влюблен я без ума в твои черные глаза. Танцуй, танцуй, уйгурка, танцуй, но для меня. Влюблен я без ума в твои черные глаза. Влюблен я без ума в твои черные глаза. Спасибо, Нуридин Газиев. Әнді қымайды тамаш болды. Азыр сахнамызға Қазақстан эстрада юлдыздары Нұр тобының яқшы бір шалаға тәуірләді. Мәрәмәт! Ассаламу алейкум, сәнәт сөйген халқымыз. Ассаламу алейкум, бүгінгі сыңлымыз Гүлсәнәм Машурованыки сәнәтке қадам ташлап кеп отқан, бүгінгі күніге кеп отаған, қоллап қуатлап отаған қиырындашлар. Сыңлымыз Гүлсәнәм Машуроваға маңған ізлеріңіздің гүллі үнсін, асмандың нұрлы яқсын деп, группы Нұрның намыдың Нұр Навасы деген нақшымызды сыңлымызға тақдым қылымыз. Қобыл саңла.
çiçilsin Nurdan akşa sazığa Gül, gül, gül içilsin Nurlamagan izığa Mır, mır, mır çiçilsin Nurdan akşa sazığa Gül, gül, gül içilsin Nurlamagan izığa çiçilsin Nurdan akşa sazığa Gül, gül, gül içilsin Nurlamagan izığa Mır, mır, mır çiçilsin Nurdan akşa sazığa Gül, gül, gül içilsin Nurlamagan izığa çiçilsin Nurdan akşa sazığa Gül, gül, gül içilsin Nurlamagan izığa Mır, mır, mır çiçilsin Nurdan akşa sazığa Gül, gül, gül içilsin Nurlamagan izığa Nurlamagan izığa Hürmetlik tomoshabinlar, bugungi Gulsanam qizimizni shundoqla barliq bugungi tomoshabinlarni bugungi xo'shalik bilan tabriklab, Qozog'iston estrada yulduzlari, Uyg'urimizning san'atini butkul dunyoga to'ldirgan Uyg'ur estrada yulduzlari Diyar To'bi'ni yaxshi bir chavaga tayyorlaylik. Marhamat, sahnada Diyar To'bi. Ассаламу алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья. Я извиняюсь, скажу на русском. Так мне будет легче передать свою мысль. Вот. Мы сегодня стоим на этой сцене для того, чтобы поздравить нашу сестренку, нашу золотую принцессу Гульсанам. Вот. От всей души поздравляем с ее праздником. Желаем ей творческих успехов. Желаем, чтобы она достигла высоких высот, чтобы она покорила всех, не только в Казахстане, но и во всем мире. Ушу тойлан тәбрикләп, тойланлык нақшыны сіләге ипкелді. Короче, шабақлармен! İtipkiler yar yar, yeni körülmüş ki yaş. İtipkiler yar yar, yeni körülmüş ki yaş. Kız yıkıp da ay yüzünü, sunbul çaşlı kalem kaş. Kız yıkıp da ay yüzünü, sunbul çaşlı kalem kaş. Yüzleri de tebessüm, lemleri de şart gülke. Yüzleri de tebessüm, lemleri de şart gülke. Korkuşup iki yaş, birge bitsin dengüge. Korkuşup iki yaş, birge bitsin dengüge. Mübarekler bu doyni, yanlar sohbetisi. Açtı bugün emelge, iki yaşın derdisi. Mübarekler bu doyni, yanlar sohbetisi. Açtı bugün emelge, iki yaşın derdisi.
usul bədizi Açdı bir gün əməlgə yaşının bədizi Mübarekler bu doyni Yanlar usul bədizi Açdı bir gün əməlgə yaşının bədizi Mübarekler bu doyni Yanlar usul bədizi Açdı bir gün əməlgə yaşının bədizi Mübarekler bu doyni Yanlar usul bədizi Açdı bir gün əməlgə yaşının bədizi Mübarekler bu doyni Yanlar usul bədizi Açdı bir gün əməlgə yaşının bədizi Açdı bir gün əməlgə yaşının bədizi Rahmat. Ben özüm, benim oğlum biz yapaydım, Danyar Şükümüz ведущий. Bizge yaxşı, bizge bir 58% çavaqla boğadık da. Şimdi biz ben nakş etsek, yaxşı çavaq çalamsak gidip, ben bir nakş yatlap geldim. Vay vay canım almaxaney, xalqda insaf qalmaxaney, hop! Vay vay canım almaxaney, xalqda insaf qalmaxaney, hop! Toxta, nemi davatsa, nemi de betvatsa bu Almaxan degan Uyghur xalq naqsi. Uyg'urlarda bir gap bo'lsa anılğanmı? Naqshi degan Qashqarda yezildi. Turpanda buzildi, G'ulji tuzli dedi. Asıl bu naqshimdagi emas. Voy jimmay Almaxaney, qaysi bog'ning guli sen ey. Voy voy jinim Almaxaney. Örim. Ey qaysi bog'ning guli sen ey. Mana o'sha Qaraman naqshini. Bugungi yulduzimiz Gulsanam qizimizmi? Mushu Almaxon naqshi bilan birinchi qatim sahnaga chiqib, xalqimizga tanilgan. Qanamsi marhamat hurmat mehmonlar, yamriq qatim sanan qizg'in olqishlar bilan sahnada Gulsanam Mashurova chaq bo'lsin. Gelme itudun Almaxan qandaqshi Gelme itudun Almaxan qandaqshi İşte batır özü
Қадірлі отан Қазақстан, ғажайып көркем Астана. Жүзден аса ұлт, білсем панасы, менің де бақыт баспана. Казахстан — это наш общий дом, как одна семья мы в нем живем. Воспевая песню о дружбе, к великим вершинам мы придем. Haqiqiy do'stlik ulgusi, xotirjam tinchlik kuychisi. Kunlar sanab gullab o'smoqda, porloq turishini kelgusi. Казахстан — это наш общий дом, как одна семья мы в нем живем. Воспевая песню о дружбе, к великим вершинам мы придем. Казахстан — это наш общий дом, как одна семья мы в нем живем. Воспевая песню о дружбе, к великим вершинам мы придем. Воспевая песню о дружбе, к великим вершинам мы придем. Rahmat. Hürmetlik tomoshabinlar, bugungi konsertimizni epmangan Shafqat Show teatriniki aktyori Baxtjon Saburjonov. Hem özümden şagirtim, hem bizden Şefkat Show teatr stüdyosunun aktyori, hem talantlı jigit Danyar Konahunov. Bir cevapla basın. Bugungi konsertimizdagi zvuk rejissyori Rizaydin Zeyitov. Bugungi konsertimizning bosh rejissyori, qo'yg'ichi rejissyori, Shafqat Show teatr studiyosidagi rejissyori, Diyar to'pining solisti Rustam Niyazov. Hammalarga hurmatli aziz tomoshabinlar, bugungi konsertimizga oltindek vaqtlarni berib kelgan uchun ko'pdan-ko'p rahmat etamiz. Hammalarga xo'shalik bo'lsin, cho'nglarga hurmat, kichiklarga izzat. Biz o'sha san'atkorlar har doim xizmat bo'lsin. Hammalarga rahmat, hurmatli aziz tomoshabinlar. Yana bir qatim konsertga sog' salomat, omon bo'linglar.